Umuntu utawubonga nje ku Football Association kusilethela lo hlelo le program le ya grassroots. Sineke silibombo Football Association ngithi ke lesibuke kudlalisa kwebhola elibonjeni, lesibuka tidzingo talama zones aselibonjeni njengaloko angu-8. So ke silibombo Football Association sikhanze kufanele ukuthi sende i-request yokucela le program ku Football Association IFA. Football Association sibonga nje ukuthi nje ubese uyasithatha lesicelo sethu njengoba kunguye vele lothuthukisa ibhola. Sine senda i-request bese na uya implement. Sithi nje asimshayele tandla Football Association. Umuntu ke angaphinze ayibonge izone yasesigcaweni lokuthi yende lesinqumo sekuthi ibe i-affiliate yelibombo Football Association. Lokho ke ngikolo kwentela ukuthi bese ithola onke lama benefits lesiwabonako la. Kube bekunganjalo. Ngabe kude lokho. So nje siyabonga kakhulu ukuthi ibhola yethu iyathuthuka iyabonakala. Umuntu ke asowuvile lokuthi ocoach labafundzile la bang-36. Lokho ke kungitshela ukuthi lama teams aka grassroots la ataba ngilo 36. Kude ke coach lo tawufunza la athathe certificate ayosibeka ku hot drop. Sigaze nje kuba na 36 teams la. Kunjalo mosibo coach. Yes. Kutawenda ukuthi nebhola ikubone lokule kwendako lokuthi kunemphumela lomuhle. Ngete nganza kabanzi ukhona amabhalane lotawukhuluma kabanti ngidawucela kumsukumisa babedla kahle.